Kador basnong mau panlur kelap pentipaj ba batan haduk mentahi kasnong kampat sya enoi nuru banwan kai pengat ne wan bam khana hapo kajaka jengok kai keberan hapo uput usam jeng kasnong nakadaw jeng kejimpang COVID-19 usodar kasnong mau panlur ba Nicholson jana ulai thu ba watlah ba kasnong keladap ban maham nrai dang buni kibriu kamtam ki bar jala ki bang wan sangkai hak te kajaka kumtai ki bor priyak snong hadian bekilo ui kane kelap penmi biang ya kejimpen bena balakang persya ya barok ban wan rung hapo kane kajaka jengok kai Lait no ikibriu jong sorkar, kibriu ka tanat ka koi ka kia, kipulit bat kiwe balong kisakri na kabantau pajba. Ba jana lopan pauru bayamanta, kasnong kala kangru iki bana bar ban wan kwai dok ka ki pungum ki badan hakate ke jaka, tan hado ban dapan benar kumoi pat. Kadai ke jing pentip pajba pa nakaliang kasnong mo penlor. Ka dorbar snong mo penlor ka balaya syong, haka katwe terik benai ban riu, kalaya rai ban pentip pajba bayamenta kampat sya ye kinongwan kai pengat bad ye kinongwan kwai dok ha hapo snong namar kalong ka jing ir ye ki pajba nong snong hi barok away bad nitip bakane ka klam kubet kat kandai kelanang kiu stet kat banang mi kisni kipuar di bayo ya kane ka jingpang bat niyo iru baka hakineki tayo bala lek bun bha kiba wan kai syakane kasnong jungi ba wat kibar jelaru kiwan poi kalong ka ka ba na kipaj ba nong snong bat kasnong kamban se ban siem ya kane karai bayamenta kan ompat sya ya kibawan kai hakane kasnong jungi nadu kinong wansa turis rukumju te nakaliang jong kasnong pada kemut kasya tang ya kitu ki brio sorkar kentup ya ka health department police department kibalong kisyakri na kabenta kipajba kasnong mau penlur hi barok away bat kakang persya menta sipur ya kino kibriu kebawan kai hakane kasnong tat onda lapen bena da kemui pat te kublai sibun